Zdravo youtuberi i youtuberke, evo još jedan klip gornjeg dijela tela i moćete zamislite failovo sam baš neko veliko čudo, a sad samo za jedno ponavljanje vidjet ćete. I da, youtuberi, zbog vas sam ovdje uradio 4. seriju bencha, trebao sam samo 3, zato što 3. nisam snimio, rekao aj sad ću čisto dođem zbog vas da vam pokažem. Imao sam tu 4. failovo još gore nego ovu 3, trebao napravim veću pauzu, ali ovaj čovjek što mi ispotao mora da ide pa nisam trebao da radim bez njega pa sam ubrzo. Evo je prva serija 10 ponavljanja, kilažu ću napisati tu gore sa strane, ali ovo je koliko vidim, koliko je ovo, 72,5 ja mislim. Nisam sigurno neću lupano, napisat ću vam gore sa strane, ćete moći da vidite kolika je kilaža. Evo druge serije, ovo je sad 77,5 ja mislim i ovo treba da uradim 8 ponavljanja. Da, mislim da je 8, znači sad ćemo da vidimo. Tako vidite kakav je postavka mi je ista kao i uvek. Sada ne znam, možda ljudi koji su pregledali moje klipove vidjeti da sam stopala, da su mi noge tuve, to jest da sam bio na prstima, a sad mi je cijelo stopalo dole, tako da ne znam, lakše mi je, ne znam što sam premislio da mi je lakše na prstima, ali izvinite, pojao sam svoje govno, lakše ovako i pametnije, ali nema veze. Vidite kako malo dok radim laktovi mi idu s polja, ali to se kontrolira, evo sad, vidite kako su otišli. Što treba da radim na tome da mi ostanu unutra, da ne idu s polja, morat ću mislim o tome. I uvijek kad krenete koristite noge, znači morate da znate da koristite noge, znači stisnite guzove, gurate nogom u pod, napravite luk, spojite lopatice i onda ispumpate. I sada ako se neko pita gdje treba da spuštaš i to treba vidjeti gdje vama najviše odgovara. Meni odgovara ispod bradavica, znači pokušao sam na bradavicama da spuštam na bradavice, mnogo čudno izgleda, znači ne osjećam se dobro dok tako radim i onda mi je mnogo lakše spuštam ispod, znači između gornjih trbušnjaka i bradavice, tako da probajte pa vidite. I gledajte da vam šaka bude tačno ispod lakta za maksimalnu aktivaciju grudi i maksimalnu snagu. I koristite hvat neka bude normalan prst preko šake. Znači ovo je youtuberi 4. serija, ovdje sam uradio 4 ponavljanja, ne ovdje sam uradio sam 4 ponavljanja, a u 3. sam uradio 5, tako da izvinite, zaboravio sam da kliknem record na 3. seriji. Evo ovdje ćemo pokazati samo jednu seriju ovog OHP-a, to je potiska iznad glave, ostatak ćete vidjeti u drugom klipu, pošto sam se mnogo mučio napričati zasadno klip, zato malo se smete, znači to stvarno bilo urnebesno. Evo vidite ovdje kako mi šaka ide ispred lakta, to je greška, znači nemojte to da radite, šaka treba da vam bude iza lakta, ovdje spuštam mnogo nisko, treba da spuštam malo više, znači malo više vratu, tako da bi mi šaka bila iza lakta, znači nemojte to da radite, uvijek gledajte da vam šaka bude iza lakta. Sad ću da radim biceps sa ravnom šipkom. I evo ga ovdje vidite radim biceps sa ravnom šipkom. Znači ovdje nema mnogo cimanja, ovo je za mene ok forma, sad možda nekim od vas nije, ali meni jeste. Ne osjećam nikakva bol, ništa mi ne smeta. Vidjet ćete da ću u 2. i 3. seriji raditi cheat curl, pogotovo u 3. i 2. i na zadnjih par ponavljanja, u 3. će biti cijela cheat curl, zato što hoću da preopteretim mišić, da ga nateram da raste, a to ću tako reći, da ću povećati kilažu i cimnut ću gore malo ili malo više, ali ću pokušati da iskontrolišem negativni deo. Znači to možete vi da koristite na svim vežbama za biceps, čak i na ostalim, to možete da uradite i na ostalim mišićima, znači za ostale mišiće. Evo ovdje već vidite kako počinjem malo da cimam. Nije toliko strašno, vidite da se mučim, ovdje negativni kontrolišem koliko toliko. Ali najvažnije je da ja na kraju osjetim biceps da radi, znači najvažnije je da vi osjetite taj mišić da radi i da vidite napredak, jer ako vi kroz 2-3 mjesta vidite da, ne znam, 3-4 mjesta vam biceps uopšte nije napredovao, znači da pravite neku grešku u treningu ili ishrani i treba da poradite na tome. Ili da povećate kilaž ili da ga pogađate češće, znači vam treba da nađete odakle potiče taj problem i to da rešite. Znači ovo je zadnja serija sa 40 kila, znači do mene je 40 kila napora, možda ima neki vas koji tu radi sa 60, 70, 80, ali to je potpuno nebitno. Ovo je za mene velika kilaža, možda za nekog velika, što kažem 60 kila, možda za nekog velika 20 kila. Znači potpuno je nebitno. Evo vidite, ovdje se već
lepo vidi da je ovo cheat curl, da nogama i leđima izbacujem tek do gore, ali ga kontrolišem, što možete isto da vidite. Znači tu vam isto radi biceps na ekscentričnom delu. Znači tuberi, to bi bilo to za danas. Evo videli ste nešto novo, jedan novi način da pogodite biceps, da ga naterate da raste. Da, osim ovog uradio sam i tester, od nju sam snimio, ali nije lepo ispalo pa niste da vam pokazujem, a ostale izolacije niste da snimam zato što ste to već sve videli. Ako želite da vidite te izolacije, napišite mi u komentima da znam da snimim. Tako da youtuberi, to bi bilo to za danas. Lajkujte klip ako vam se video, to pomaže kanalu da raste. Komentujte, šerujte, pokažite svima, subscribeujte se već ako niste. Hvala što me gledate i vidimo se sljedećeg puta. Bye bye.